niko kuri ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakeka ko intambara igiye guhagarara, abakeka ko intambara yaba irangiye hagati y'ingabo za Kongo FARDC abarwanyi ba M23, ntago ariko kuri. Ibintu byamaze guhinduka, ibintu byamaze kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Perezida Ndayishimiye Evariste yageze i Kinshasa, ari nako kandi uwitwa Joseph Kabila yamaze kugera mu mujyi wa Goma, mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abayobozi bombi bamaze gukandagira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haciye iminsi hari amakuru akomeje kuvugwa ko intambara ya M23 n'ingabo za Kongo FARDC igiye kurushaho gukomera, igiye kurushaho kongera gufata intera ikomeye cyane. Ibi bije bihurirana n'amakuru menshi yaramaze gushyirwa ahagaragara n'impande zombi. By'umwihariko hashize iminsi ibiri batayo ebyiri z'abasirikare b'u Burundi binjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje gufasha ingabo za Kongo FARDC mu kurimbura abarwanyi ba M23. Ni nako kandi inyeshyamba za M23 zimaze iminsi zifashe umusozi wa Katogota hano mu birometero 20 winjira Uvira, kuko magingo ayangaya amakuru dufite 100% nuko inyeshyamba za M23 zamaze kugota uyu mujyi wa Uvira. Nagaragaza ko igihe icyo ari cyo cyose zishobora kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira zikaba zawufata nk'uko zafashe umujyi wa Goma zigafata n'umujyi wa Bukavu. Gusa nubwo M23 yagose Uvira, amakuru aturuka imbere ku mirongo y'urugamba aragaragaza ko abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Kongo FARDC, inyeshyamba z'umutwe wa FDLR, Wazalendo, abasirikare b'Ababiligi bamaze gutegura igikoresho cyose cyasabwa kugira ngo basubize inyuma M23. Murabizi ko magingo ayangaya Ububiligi bwamaze kudeployinga abasirikare 500 mu gasozi ka Kindu muri teritwari ya Mainema. Aba basirikare 300 bamaze kuhavanwa bazanwa hano muri Kivu ya ruguru, abandi bashyirwa muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kwitegura gutangiza intambara ikomeye cyane kuri izi ntare za Sarambwe zikomeje kugaragaza ko ziteguye kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma. Kivu ya ruguru na Kivu y'Amajyepfo zigize ibice zigenzura. Amakuru yaraye ashyizwe ahagaragara n'ibinyamakuru bitandukanye, amakuru yaraye amenyekanye nuko Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yagiriye uruzinduko muri RDC ejo ku itariki 25 Gicurasi 2025, aganira na mugenzi we Kisekedi. Abakuru b'ibihugu bombi baganiriye hashize amasaha makeya. Uwitwa Koloneli Wiringoma, umurwanyi ukomeye cyane muri M23, atangaje ko Joseph Kabila wayoboye leta y'i Kinshasa imyaka 18 nawe yamaze gukandagira mu mujyi wa Goma, mu murwa mukuru w'intara y'Ikivu y'Amajyaruguru. Ibiro bya Perezida Ndayishimiye Evariste byasobanuye ko uru ruzinduko rugamije kuganira kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro n'umutekano RDC yasinye mu mpera z'ukwezi gushize, ikayasinyira Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia ku bijyanye n'indege ya Njiri. Perezida Ndayishimiye yakiriwe na Minisitiri w'Ingabo wa RDC Gaige Ukombo Movita. Uru ruzinduko rukaba ruje ruherekejwe n'ibintu byari bimaze iminsi birimo kuvugwa hagati ya Perezida Ndayishimiye Evariste na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kuko abakuru b'ibihugu bombi hari amakuru menshi yaramaze gushyirwa ahagaragara y'ibiganiro by'ibanga n'ubundi bidahwema kuba hagati ya Tshisekedi ndetse na Perezida Ndayishimiye Evariste. Ku itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uwitwa Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Goma, yatangaje ko uwahoze ari perezida wa Kongo yageze muri uwo mujyi usanzwe ugenzurwa n'izi nyeshyamba. Mu butumwa bwihariye burebure yashyize kuri X yagize ati:
Ihuriro rya FCIM23 rishimishijwe no kugaruka k'uwahoze ari umukuru w'igihugu senateri ubuzima bwe bwose Joseph Kabila Kabange igoma mu gihugu cye cyamubyaye. Kanyuka avuga ko kugaruka k'uyu munyapolitike ari ikintu cyiza, ari igikorwa cya politike akoze neza kandi amahitamo akaba amubereye meza. Yongeyeho ati Igoma Kabila yakiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abayobozi ba M23, barimo abayobozi b'inzego z'ibanze. Umuvugizi mu bya gisirikare wa M23 Koloneli Uringoma nawe yatangaje ko Kabila yageze Igoma muri uyu mujyi M23 igenzura. Yagize ati M23 yishimiye kuza no gutahuka k'uwahoze ari umukuru w'igihugu senateri ubuzima bwe bwose umusirikare wa rubanda Joseph Kabila Kabange ari mu bice byabohojwe na M23. Mu ijambo yavuze ku wa gatanu nijoro, Kabila yatangaje ko ateganya kujya Igoma mu minsi iri imbere, gusa ntabwo yigeze atangaza igihe azagerera muri uyu mujyi wa Goma. Mu cyumweru gishize Sena ya RDC yavuze ko Kabila agomba gutabwa muri yombi. Kabila ashinjwa ibyaha birimo kugambanira igihugu, kwifatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kabila magingo ayangaya afite imyaka 53, yaherukaga muri RDC mu mpera za 2023. Yavugaga ko agiye ku mpamvu z'amahoro muri Afurika. Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18, dore ko yagiye ku buyobozi 2001 avaho 2019. Amakuru agaragaza ko ku bwa manda ye yaranzwe n'ibintu bitandukanye. By'umwihariko ni ikiganiro tugomba kubategurira cyaranze ubuzima bwa Joseph Kabila ayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byari bimaze iminsi bigarukaho n'abatari bakeya badusaba ko twazabategurira ikiganiro kirambuye ku buzima bwa Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaza gutuma abatari bakeya babona akazi, abandi bagasubizwa mu buzima busanzwe. Reka tugaruke ku gitero gikomeye cyane ingabo z'u Burundi zagabye. Ni igitero karabutaka mu ishyamba ririmo abarwanyi ba M23 ndetse na Twirwaneho. Magingo ayangaya amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi FDNB zikomeje kurwana umuhenerezo, zikomeje kurwana inkundura, zirimo kurwana zishakisha inzira zose zakoresha kugira ngo zirimbure burundu M23. Ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa zirimo Uburundi, FDLR, FDNB zagabye igitero mu ishyamba ryitwa Bijobo. Iri ni ishyamba riri mu mashyamba manini mu misozi ya Muremure ndetse riri mu mashyamba maremare ya Minembwe, ahasanzwe haba ibirindiro bikomeye cyane by'abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho washinzwe na Koloneli Makanika. Guhera isaha y'isa 11 za mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere itariki 26, amabombe yacicikanye, ibisasu byumvikanye. Amakuru aturuka indani aremeza ko abatari bakeya baguye aha ngaha. Ni imirwano ivuga ko hari abasirikare benshi bahashiriye. Ku rundi ruhande andi makuru avuga ko ingabo zagabye iki gitero ku musozi wa Bijabo zashyizwemo zitayinjiyemo, ahubwo ko ziri gutegura ibisasu mu nkengero zaho. Ni mu gihe iri shyamba rigoye kurirwaniramo ndetse bitanashoboka kugira ngo urebe imirwano irimo iraba. Iki gitero kuri Bijomba kivuzwe mu gihe ku munsi w'ejo hari amakuru yavuga ko ingabo z'u Burundi n'iza FARDC ndetse n'iza FDL na Wazalendo bari gutegura kugaba ibitero bikomeye cyane ku musozi wa Munkenke ndetse na Rugezi. Ni amakuru yavugwaga ko ibyo bitero izo ngabo
zagenda zikoresha intwaro zirimo BM ndetse na katahusha. Twirwaneho ni umutwe w'abanyamurenge, M23 ni umutwe urangajwe imbere na General Sultani Makenga ukomeje kugaragaza ko witeguye kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma. Nyamara nubwo bimeze gutyo, amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara, amakuru aturuka indani nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yiteguye gutanga ikiguzi cyose cyashoboka, ariko atiteguye kuba yajya mu biganiro n'izi ntare za Sarambwe zikomeje kwikomanga ku gatuza, zikomeje kugaragaza ko nazo zizarwana paka kugeza ku munota wa nyuma. Ariko mbere y'uko nsoza aya makuru, reka mbanze nkushimire, nkwisabire wowe unkurikiye bwa mbere, unkandire ijambo subscribe, unkandire like, unkandire share, unkandire subscribe, ubundi amakuru yose ukomeze kuyakurikira gatanu kuri gatanu nkuko nabibasezeranyije. Aha niho honyine ugomba gukura amakuru ya politike, diplomasi, kubikomeje kuvugwa hirya no hino, twibanze muri aka karere k'ibiyaga bigari.